Yes, ikaze nanone muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri 2026 bibaye bibi cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma yaho n'ubundi bigaragaye ko ihuriro rya FARDC risohotse mu mujyi wa Uvira mu buryo bwa teknikoma. Biravugwa ko n'ubundi hasigayemo abasirikare bakomeye harimo abari binjemo n'ubundi ba Force Republique. Biravuga ko kandi abasirikare bari basotsemo bagiye kugotagota ku mupaka n'ubundi wa Kavimvira, bigaragaza ko imirwano ishobora kuba mibi ku rwego rwo hejuru. Ni mu gihe kandi hitezwe ko hajyamo ingabo za MONUSCO muri aka gace ka Uvira, ndetse mu buryo bwo kubahiriza amahoro mu masezerano yari yabaye n'ubundi muri Angola. Yari yateganyaga ko agahenge kazaboneka ku itariki 18, ariko ku mipango ikomeye yari yapanzwe na Antoine Kisekedi mu buryo bwo kuva yajya muri Angola bagiye muri ayo masezerano y'agahenge, aribwo ibitero bya drone byabayeho bigahitana abaturage basaga 100. Ni munyemerere tuze tunyarukire mu mujyi wa Uvira, turebe Muroko Informa atubwira uko biramutse nyuma yuko n'ubundi ku munsi w'ejo bivugwa ko hari abasirikare bari bavuye muri ibi bice. Ese koko biramutse bite, bihagaze bite? Turanyarukira mu Minembwe turebe uko byifashe, atubwira uko ku mirongo y'imbere y'urugamba bihagaze, ndetse tunyarukire i Walikale aho bivugwa ko naho hatangiye operasiyo akomeye yo gukora amasuku, ndetse ubona ko AFC ishaka gushyira iherezo ry'umutekano muke uri gutezwa n'abasirikare baba FDLR. Ni munyemere rero tuze tubajyane, nge muri kumva n'ubundi ndi Damien Habumugisha. Ikindi warakerewe utarakora kuri subscribe kugira ngo umenye amakuru yizewe kandi acukumbuye. Nyamuna nta kindi bisaba kudutera inkunga, ni ukuduha like kugira ngo duhabwe recommendation kuri Google kugira ngo tugaragare natwe twiteze imbere kandi dukomeze tugaragare, ndetse tukomeze tubaha amakuru acukumbuye kandi yizewe. Bakunzi bacu, ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza? Mwaramutse neza bwana munyamakuru. Mwaramutse mute? Turaho by'inahangaha turakomeye. Mu masaha y'umugoroba n'ubundi ku munsi w'ejo wabwiye ko abasirikare basohotse mu mujyi wa Uvira, ndetse bigaragara ko bari baberekeje ku mupaka wa Kavimvira. Unambwira yuko ariko mbere yaho gato hari abasirikare batojwe n'abanyayisiraheli bari binjiye n'ubundi mu mujyi wa Uvira. Bikubitanyeho n'ubundi ko ku munsi wo kuwa gatanu wambwiye ko hinjiye abasirikare ba Force Republique muri uwo mujyi wa Uvira. Bwana Bizima, biramutse bite, bihagaze bite muri uwo mujyi wa Uvira, ndetse uduhe ishusho mu mujyi wa Uvira ndetse n'ishusho ku mupaka wa Kavimvira? Yego, muri iki gitondo cy'uyu munsi ni ukuvuga ngo muri aka gace ka Uvira mu mujyi mu santere, urabona ko ni santere nini kandi ngari irimo uduce twinshi cyane, ariko byumvikanye nk'urusaku rw'amasasu muri iki gitondo, ariko wumva ko atari ingabo zihanganye nk'intwaro tumaze igihe twumva zitandukanye. Urabona ko n'imbunda ntoya zavugiraga mu mujyi, ariko bigaragara ku makuru mfite y'umuntu nabaye nkuhamagara mu gace kagana ahantu ibyo byabereye, ambwira ko ari Wazalendo ishobora kuba yari iri mu bikorwa by'ubwambuzi ndetse no gusubiranamo kuri bamwe, bitewe n'ibyo batari kumvikanaho. Ubona ko harimo abashaka gusa naho batashaka kuva muri uriya mujyi, ubuyobozi kandi bwanzuye ko ari itegeko ryavuye hejuru. Rero harimo gusa naho Wazalendo isa naho isa n'icikamo ibice bibiri mu gutumvikana kuva muri uriya mujyi, ndetse habayemo n'ibintu bimeze nk'impaka mu guhabwa amafaranga, kuko harimo abatarabashije kuyabona mu buryo butasobanukiwe neza
nabo ubwabo ubona ko byabateye impagarara yo kuba bataranyuzwe n'icyo cyemezo cyabayeho kugira ngo bo bababwire gutegereza kandi abandi bayahawe. Rero ni ibintu ubona ko byabaye nk'akajagari kuri bo, ariko ntabwo ari ibitero byari muri uwo mujyi byo kuvuga ko hari ingabo zabasanzemo cyangwa ikidasanzwe kindi. Bwana Bizima, ku mupaka wa Kavimvira byifashe bite? Ishusho yaho yo imeze ite? Ko wambwiye ko abasirikare n'ubundi bavuye mu mujyi wa Uvira berekeje ku mupaka wa Kavimvira. Ese baba barambutse i Burundi cyangwa baracyari hafi n'umupaka wa Kavimvira? Yego, barambutse ariko bari hafi y'umupaka kandi urujya n'uruza ruracyariho, kuko ubona ko hari muvoma yo kugenda no kugaruka, n'ubundi bakigenda bagaruka mu isantere hano Uvira, ubona ko basa naho hari ibintu bagikuramo ijoro ryose niko byaraye, ndetse n'iki gitondo cy'uyu munsi iyo muvomo iracyahari. Ubona ko mu masaha ari buze kuza mu nkuru twaza kubaha amakuru asobanutse neza, murayabonera ku gihe rwose y'uburyo hariya muvoma yabo n'icyerekezo cyabo na gahunda yatumye bajya kuri kariya gace k'u Burundi, ndetse kandi ari ingabo nyinshi ubona ko bidasanzwe. Amakuru asobanutse neza turayabaha ku gihe. Ese abasirikare wambwiye harya batojwe n'abanyayisiraheli bo baba bari muri uwo mujyi n'abandi bari baje wambwiye kuwa gatanu ba Force Republique? Abo ba Force Republique benshi basa naho bari ziranshe za Baraka, ariko abo baje bari muri ya tsinda ryatozwaga n'Abisiraheli bita ngo ni itsinda biyise Inzovu. Yego, urumva ko bo baje ku gicamunsi ndetse cy'ejo, ubona ko nta cyerekezo cyo guhagarara muri Uvira bari bafite. Bo ni amakamyo yaziye mu gihe kimwe, kandi ubona ko bari bafite impagarara z'umuhanda bakoresheje, kuko basa naho bari biyibye. Ni ibintu bidasanzwe, ntabwo bakoreshaga uriya muhanda ku modoka zingana kuriya. yego, bahise bambuka bakomeza ku mupaka. Ubwo mu itsinda ry'ingabo nyinshi zihari birateganywa ko nabo baba bariho bakiri batakomeje kuhava, kuko imodoka zagumyeyo ntabwo zo zigeze zigaruka. yego. Bwana Bizima, kuri frontline ku bindi bice biri kumvikanamo imirwano byaba ari ibihe? Ego, muri uru rukerera ni amasasu n'ubundi yavugiye muri kara gace ko mu misozi kwa Murima. ubona ko cya gikorwa byanze bikunze cya M23 cyo kusa naho bahashya iriya kote ya FARDC n'ingabo zindi bavanze, ubona ko basa naho bashaka kubamanura bakahereza hariya mu gice cyo hasi, kuko n'ubundi amasasu abyutse avuga mu rukerera, wumva ko byanze bikunze rwambikanye, kuko iyo aribo barasanye tumaze kubimenyera. Ubu byumva neza cyane rwose, ku buryo byanze bikunze harimo igikorwa kiri buze kubaho kidasanzwe cyo kuba bagira uburyo ki bakwisuganya bakareba uburyo ki kara gace bakagumamo, cyangwa se byabananira nk'uko bimaze iminsi biba bakaba bakurwa muri kara gace bari basa naho basigaranyemo ingabo nyinshi. Magingaya mu Minembwe hari hamaze iminsi hari imirwano, ese yaba yahagaze cyangwa irakomeje? Igice cya Minembwe hejuru rwose hameze neza, nta ya makompora yajyagayo, nta drone ziri kujyayo. Urabona ko hari agahenge cyane rwose muri kiriya cyerekezo, bigaragare ko FARDC ishobora kuba ifite deployment ziyihugije cyane bikomeye, ubona ko hari impinduka zisa n'izabaye. Magingaya Ibaraka byifashe bite? Ko bivuga ko hari abasirikare benshi ndetse n'aba bacanshuro baherutse kuhagera bashya baracyahari cyangwa hari ahandi baberekeje? Abacanshuro barahari, ariko ryari itsinda rinini, harimo ababashije gusa naho bavanwamo, sinzi wenda biterwa n'imirimo bakora itandukanye berekeza za Karemi, ariko irindi tsinda riracyahari ntabwo barahava. kandi n'izo ngabo zidasanzwe zavuye za Kinshasa nazo ziracyari muri kara gace, ndetse ni uruvunganzoka rw'ingabo zihari, ari Abatanzania, ari Abarundi, ari FARDC, ari Wazalendo. ni ukuvuga ngo Baraka rwose pe hari force nini cyane, ubona ari nkaho aribo bagize kiriya gice bari buruta abaturage bahari. Yes, Bwana Bizima, turagufatiranye muri iki gitondo, ariko n'ubundi
icyo tugusabye ni ugukomeza kudukurikiranira uko situation imeze. Mu masaha akurikiraho turi buze kukubaza, kuko abakunzi ba Kigali Real News twabasezeranyije ko tuzajya tubaha update kandi zitarimo amakabyo mu nkuru kandi zizewe. Reka tugushimire, ukomeze udukurikiranire, tukwifuriza no kugira igitondo cyiza Bwana Bizima. Yego, urakoze cyane kandi muri kurikira rwose amakuru urabona haba hakiri kare, turaba dufite amakuru ahagije neza cyane rwose ku buryo basobanukirwa buri kamwe. Yego, murakoze cyane. Yego namwe. Yes, bakunzi ba Kigali Real News, murumva rero uko situation imeze, uko biramutse. Ibi byose bibaye nyuma yuko hagaragaye amaraporo agiye atandukanye, ndetse hari n'imiryango mpuzamahanga yari yavumbuye ko bitari buze koroha bitewe n'uko habayeho irasa rikomeye ry'amadrone, ndetse bikaba byaravuzwe ibinyamakuru bikomeye byagiye byandika bishobora no kuzatuma bamwe mu baperezida, harimo perezida Felix Tshisekedi, tutibagiwe na perezida General Neva Evariste Ndayishimiye, bijanditse muri ino mirwano yabaye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bikagaragaza ko bitari buze kubahira bitewe n'impamvu ikomeye y'uburyo bakoze ibikorwa ndengakamere. Niyo mpamvu ubona ko wenda zaba ari impinduka ariko bitari buze kuborohera. Abenshi batangiye kuvuga ko bishoboka kuba ari uburyo bwo kuba wenda Bwana General Neva yagiye gukora inkubiri, kuko yiyemeje mu kwambika ikamba ryo kuyobora umuryango wa Afurika Zunze Ubumwe. Niki ari buhindure, niki ari bukosore, natwe turahabaye kugira ngo tujye tubaha update uko zigiye ziza, ndetse amakuru mashya kandi yizewe. Reka tubashimire, tubifuriza ko nogerwa na gahunda z'uyu munsi, tubifuriza akazi keza muri iki gitondo. Munatwihanganira, tuba twazindutse, nyamuna tuba twazindutse, mujye mwihangana, natwe mudukunde nk'uko tubakunda. Igitondo cyiza.